Bafowethu kwasuka ukushisa umthandeni SK-ke laphana-ke nezinhlelo ezintsha zawo-ke umcimbi wakhe-ke laphana-ke ogama lawo-ke lo mcimbi-ke imthandeni-ke Summer Experience-ke ozobe ngomhla ka-3-ke laphana-ke endaweni yasemdletsheni-ke emagrawundini-ke laphana-ke. Umthandeni ukhiphe le miyalezo-ke abantu abaningi-ke bawuthokozela kakhulu bakhombisa-ke ukuwuthakasela. Izinhlelo zakhona-ke uthe zime kanje-ke laphana-ke uthe kulo nyaka-ke uzoqala-ke ngabaculi-ke abadlala ushuni-ke ezasehhovisi-ke laphana-ke ngenhloso-ke yokubabonga nokubakhuthaza-ke ngokufika noshintsho ekuthuthukiseni-ke umaskandi-ke njengoba sazi-ke ukuthi mesikhuluma-ke ngezasehhovisi-ke sikhuluma ngomculo otrenda kakhulu futhi umculo-ke okuyiwona-wona-ke owazi ukungena kuwo yonke imikhakha yabantu. Sikhuluma-ke ikakhulukazi-ke bayawuthanda-ke abantu-ke ongabesifazane-ke baphinde bawuthande abantu abasebancane-ke baphinde bawuthande-ke abantu abadala uphinde-ke ungene emaklabhini-ke uphinde ungene-ke nasemgruvini-ke lo mculo-ke esikhuluma ngawo-ke. Lokhu ngithi ngikuchazele-ke abantu abangakawuqondisisi-ke kahle-ke laphana-ke kodwa umthandeni-ke uveze ngokusobala-ke ukuthi-ke umcimbi wakhe-ke kulokhu-ke ufuna-ke ukuqala-ke ngalabantu-ke abadlala lo shuni-ke ngenhloso yokubakhuthaza ekutheni-ke babe nesandla ekutheni-ke umaskandi-ke ukwazi ukungena emalokishini. Bafowethu lo mcimbi-ke waba impumelelo-ke nowangonyaka ophelile siyakhumbula-ke kuwona lo nyaka sikuwona sizowuqeda njengamanje-ke waba impumelelo kakhulu-ke laphana-ke njengoba-ke umthandeni-ke phinda-ke ubuyisa-ke uphinde futhi ethi ucela ube impumelelo-ke laphana-ke sibonile-ke ukuthi lo mcimbi waba indumezulu-ke wakwazi ukusiqashela abaculi-ke abahlonishwa kakhulu-ke wabathatha abaculi-ke wababeke endaweni-ke yasemakhaya okuyiyona nto eyafike yaqopheka-ke yaba umlando ngalo mcimbi-ke kamthandeni into enothiswa kakhulu-ke ngabantu ukuthi-ke usendaweni yasemakhaya ukwazi-ke ukuthatha abantu abadumile ubabeke endaweni yasemakhaya la kunabantu khona abadala abangakwazi ukusondela emalokishini la khona kunabantu futhi abasebancane abangakwazi ukubona izinto ezenzeka-ke emalokishini nasemadolobheni amakhulu. Uthi umthandeni-ke nakanjani ngomhla ka-3 January lo mcimbi uyabuya bafowethu ilezo.